Pozdrav svima ljudi, s vami Gavrilo i pošto su me većina mojih drugara pitali kako da dobiju ovakvu pozadinu, sad ću i vama i njima da pokažem jedan tutorial kako da dobijete tu pozadinu. Prvo sve vama će biti ovakva Google stranica sigurno. Šta vi da uradite? Idete CTRL H, ako me loše čujete bit će sve onako lepo. Idete onda evo ovdje, ovo gasite. Idete ovdje i evo ga. I vi izaberete, ima bukvalno sve. Evo vi možete ovdje da kliknete, evo ja na primjer hoću ovo. Idem ovdje. Klik, samo malo sačekajte. Tako, evo. I promenimo se ovdje ovo gore. I evo. Eto ljudi, to je bilo to od ovog kratkog tutoriala. Nadam se da se svidio i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!